Itilawang at angatang sumanglad iti maraydayaw a pagtengan nyo. Babaan iti daytoy a programa na paulwan sa umiwingayog ken dandani ti Lokanja. At iagserbe winagpay kada kayo Manong Lito Alcantara iso ti silada na mangkeben ken magpasangbay kada sinurat yu abon ti dandani wana kay palaunan ti mensahe kasi patigyo iti biag. Kingastamutin dagiti papagayam yung ayat at tumartarabay ti daytoy a programa. Mabalin mo iti daw ninyo dagita kumenyo ti live Facebook ti DCTP Radio ti Radpas. Kita tingurot ti panglukat umuna sunata amay ruknoy kada kay amin na pada-pada. Put
siya agragsakto. Ikariken ka nga ipay kunto nasudi ang karayo. Laglagi tem kumabiyag ko, sikap ti amin ko. Pagtiyem kakay suna puso, naitukitet ayat anapot no. Laglagi pem kumabiyag ko, sikap ti amin ko. Pagtiyem kakay suna puso, naitukitet ayat anapot no. Pagtiyem kakay suna puso, naitukitet ayat anapot no. Dan sa 12 minutos, palpasan ti oras nga alas 6. Yung sakbay na papagayam, yung tagibasa ti bulik ti Landaniw, hasta mo tindagit komenyo ti live Facebook, ti DCT, ti Radio, ti Radpas, kit kablawan tayo mumunar ti amin, at papagayam tayo tumartarabay, ita Western Pangasinan. Hasta mo ta probinsya ti La Union, Benguet, Mountain Province, Abra, Ilocos Norte, Ken, Ilocos Kangrunan, ti Sudad, ti Candon, ngayan, ti Radio, ti Radpas. Itadto yun nagdi brande da motorsiklo, Honda, Yamaha, Ken, Suzuki. Kaso installment, anya pa itururay nyo gagayem. Umay kayo nag-apply, tulungan kayo, ang makairwar ti motorsiklo yo, ti Royce Group Don Philip Marketing Corporation. Manipod Kandong Branch, Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocos Ken, Abra. At dati agur oray, 1,000 pesos, at dati bakuyog na customer, ang makairwar ti motor na. No dati sa Ludsudyo, tumawag ti dito yung cellphone number 0927-6952-099. Mino kumontak ti via messenger Lito Alcantara. Mabalin mo ita bumisita kayo karagitin na Rakama to branch office ti Don Philip Marketing Corporation nung saan nyo alipipatan ng ibagatinagan Lito Alcantara Sales Manager. Karagitin madanunan nyo kakapintas kinaisim mababalasang to opisina ti Don Philip Marketing Corporation. Tapnoin sigila maalay yung utlang di 1,000 pesos no makailwar ti customer ti motorsiklo na. Free helmet lifetime free service, 3 years LTO registration, ket the requirements to valid ID, ken may salang ako mikar. Don Philip Marketing Tabur Oray kada kayo. Dagitemot nakabayadon ti motorsiklo da inkayalanin dagitay original ORCR ti motoryo to opisina ti Don Philip Marketing Corporation Candon Branch, Candon City. Hasta mo tilag saan pa'y anakaala ti plaka ti motorsiklo da inkayalanin uniklem sa jay opisina ti LTO District, Candon City. Itugot yung lagi tayo, Xerox copy to original OR, CRT Motoryo, Agraman Valid ID. Kita ito'y pangarod ti Pambalagip Manipod Master Control.
What's in store for the City of Love and Care, Candon City in 2026? February 20 to 22, MDS Candon City Chorale Festival. March 6 to 8, PBA All-Star Weekend. March, month-long celebration of the 25th anniversary of the cityhood of Candon City. April 5 to 11, Region 1 Athletic Meet. June, Asian Volleyball Champions Women's Nation Cup. September, Premier Volleyball League All-Star. October, Candon Arts and Music Fest. December, Feria de Candon. So what are you waiting for? Mark your calendars and let's go to Candon City. Today ako sila pay out ng dato ng programa ng Tulong Eskwela Program na nagkaputi programa ni DSWD na ayuda para sa kapusakitan. Isugamit nato yung programa na i-request ni President Bongbong Marcos at aming pamilya na makawag ng financial assistance. So, napanunod ni Congresa ako with the leadership of House Speaker Martin Romualdez na inibigan ng program ng AKA. So, dati AKA ako ay sa kabalbalo ng programa ng DSWD and ito'y ako at ito'y sa bagay na mabalik makaawa ng financial assistance. Welcome to this historic and momentous hosting of the National Hip Hop Program for the 2024 National Teachers Month celebration in our beloved Candon City. Indeed, hosting this event is an honor for our teachers, and this is the best opportunity for Candon City to express Adyan sa nga pulgat siyam, minutos kalpasan, oras ng alas 6. Ala, kumusta papagayam? Tinaglabas sa Sabado Gloria tayo. Kadwan ti damag. Tinaduma-duma nga ili, anlat na maliklikan, nga dagi ti malmalmos, kain madisgrasya. So nga di Kalman, Domingo de Ramos, nakakado ti tattawa pasaheros, magururay. Talaga nga pusot, tigitiluglugan, papagayam nila. Kitkablawan tayo ro na pagayam,
Mian Kayabyab, Camille Cabuscos, Renalyn Garcia, Rosalyn Garriga, Roma Mitoquero, Reina Keo Lebar, Kinimarni, Kabagbag, Tidon Philip Marketing Corporation, Kandun Branch, Kandun City. Pastamutin Kinilanti Asuncion, Soren Bumatay, Kelvin Tolentino, Ryan Carbulataw, Robbie Cabanilla, Ilamia Yunayon, Maritzo Dakoy Bagani, RJ Javier, Ken Madiel Banis, si Honda Elite Motorbike Sales Corporation, Kendon Philip Marketing Corporation, San Jose Narbacan, Ilocos. Kastamutin Karapagayam, John Jevis Bergonya Santa Maria, ni Jane Aquino Susan Ramos Aquino, ni Sara Enricanya, Oliver Pinto Waway Gallardo, Tidon Philip Marketing Corporation, Bantay Branch, Bantay Ilocos. Astaw kin Jessalyn Tucson, Rika Tubadlo, Crystal Sorin Serna, Jerome Kayabyab, Honda Elite Motorbikes, Sales Corporation, Santa Cruz, Santo Domingo, Ilocos. Astamot kin Maylina Villa, Robert Igunay, Jerome Rivera, Titricio Maha Motors, Santa Cruz, Santo Domingo, Ilocos. Astamot na kablawan tayo na Rolando Gamoso and family, Kibagar, Kandun City, ni Roger Rodriguez and family, ni San Isidro, Kandun City. Kablawan tayo mga na Artemio Cabangcala, Constantino Dolormente, Ereño Cabangcala, ni Chito Barcheta, kay Hilario Cabangcala, kay Barangay Banukal, Lidlidda, Ilocos. Kablawan tayo mga Mr. and Mrs. Roy Jodelyn Romero, Joanna Romero, Lijao Romero, ni 62 General Marcandas, Rubio Galimuyod, Ilocos. Astamutin ngin pagayam, Angel Lacoya, Tilantag, Santa Cruz, Ilocos. Agnes Obrero, Titalab, Bantay, Ilocos. Ni Linda Ontar, Elsie Ontar, Tariwas, Bani, Pangasinan. Kablawan tayo mo na Anita Labayo, ni Jane Wanda Monsingarsiaga, Tibigbiga, Sudipan, La Union. Kablawan tayo pa ni Alex Manaog and family, isa pang Galimuyo de Locosora, ni Pastor Adno and family, si Rubio Galimuyo de Locosora, kay Rebecca Dagsi and family, si Kalungbuyan Galimuyo de Locosora. Kablawan tayo mo ni Melba Rosario, Imelda Valdez, si Barangay Patpata, si Kandun City. Hasta mo ito yung Camille Gasatan, si Paypayad, Kandun City. Kablawan tayo mo ni Vilma Gani Gabwat and family, si Pariok First, Kandun City. Ni Edna Galon and family, si Pariok Second, Kandun City. Kini Daniel Galcon, si Kalawan, Kandun City. Kablawan tayo pa ni Edna Tolentino, si Silag Santa Maria, Ilocos, ni Erlinda Norelia, ni Arnap Salcido, Ilocos, ni Princess Bulboro, si Caburaw Santiago, Ilocos, ni Venus Monte Tobidan, ni Trinidad Benguet. Kablawan tayo mo ni Pagayam, Vilma Sullivan and family, John Sullivan and family, si Mabilig Siga, Ilocos. Kastamutin ka na Mr. and Mrs. Pablo Sali Bautista and family, Ipi Bautista and family, si Barrientos Lona, La Union. Kablawan tayo mo ni Jericho Lucero, si Quirino Tagudin, Ilocos, ni Mina Islade, Tararampang, Balawan, La Union. Katunamot na Alfonso Rayray. Good evening, Idol. Special greetings to Jenny Donato, Tere Mercurio, Astautin Robbie Kala, Lita Sinait Barangay Duyayat, from Alte Barangay, Manuiba Santa. Thanks and God bless.
nagkapuray ta kin Alfonso Rayray. Astaw tablawan tayo pa na pagayam. Batot lasigan dawasin ay may Francia, Francia, Jefferson ni Norelia, Doming Norelia, Luis Gannard, Mr. Miss Clifford Eileen Gannard, ni Concepcion Gregorio del Pilar. Hasta mo Norme Batingan, Mian Batingan, ni Rio Batingan, ni Barangay de Guzman, Mabini, Pangasinan. Hingastapay kin Merlinoma, in family, ni Barangay Samang Norte, Bulinaw, Pangasinan. Ablawan tayo pa ni Duna Bungan, Lisi May Orbos, Jamaica Maymay Rosel Largo, Asli Tumbaga Marcela Bungan, ni Barangay Kulayo, Bani, Pangasinan. Kita tingarot ito muna, Daniel. Nantay basa nga nagapura ito kinipagayam. Leia Gaborno Taberos, Tikabirwan Gonzaga, Cagayan. Kasang sangpot na nagapo ti Saudi Arabia. Si Daniel na napaulwan, Arapaap. Nakurapay lang kibiyagan na ringak inaldaw ininumek dagiti lulwak gapoy tinasapa panakaulilak nagtagibyak iti olpet kin kinarangas mariknak ti saem, minak imatangan, panagturog kataob iti pagadalan, idinto sa runwek, darado ken kalakyan, agmalmalumak, itinalawa katal-talunan, tuktok ti turod nukwat tinak pagkamangan. Pangipiksak ti iliw ko, kadagiti darakkel ko anagawan. Panagarubos dagiti lulwak, jak malapdan. Ay ayek ti adda, akasasawad ko piman. Rigat kinto, dagiti napasrak, nagan-anusak bareng, namnama masirayak, sakit tinakem, nakadulin dito'y kaunggap. Gapo ta panag-iskwila, pinaypaidam kanyak. Pagduyusan ng musika ng ibagnos kanyak. Inturong na kiti Manila, nakigasang-gasat. Talento nga ikot ko, isot nagpunak. Nilulungaw tibiyag, tinangpatib ker kanyak. Turod pakinakem, arapat naragpat ko. Binuyugak ti kararag, kindarisay a puso. Kitgapoy ti kinaigot, kinaduwa sakripisyo. Nagunod ko ngayon hinot, dagiti arapap ko. Suday ta ti Dani wana Paulwan, Arapaap.
nga nagapo Ilya Gaborno Taveros, ti Kabirwan Gonzaga Cagayan, nga nagapo sa Jai, Saudi Arabia. Kita timot nga rod ti Maysa Sunata, may pakuyog ti Daniw na. Jakuman ninamnaman nga agsabat ti dalanta, nadlaw ko alimami iska, awan manlat inka maibaga. Kumusta di mo pa'y kunan, diya kumawatan daytoy rikna, kapu kadi takadwam isuna, nagmayat kibinyo adwa, ngem ituret ko sakit na, taawanen ti ayan na yata, no naragsak ka ken kuana, anya nga rod palubusan ka, sapay tamay paay na ti aya akal kali kagumang, tanu siya iti kunam, lipate ko di pa ipinapalabas. Kumusta di mo pa'y kunan, diya kung maawatan daytoy rikna, gapu kadi takadwam isuna, nagmayat kibinyo adwa, ngem ituret ko sakit na, taawanen ti ayan na yata, no naragsak ka ken kuana, anya nga rod palubusan ka, sapay tamay paay na ti aya akal kali kaguman, tanu siya iti kunam, lipate kon di pa itinapalabas, tanu siya iti kunam, lipate kon di pa itinapalabas.
Asian Volleyball Confederation Cup for women. Obviously, World Nation competition that will be held on June 6 to 13 next year. Malagsakan na datoy tatayon, makakadwak dagitoy agtutubo na datoy tata. So, duwa nga grupo ti datoy tata, one are the scholarship grantees of the CHED's Smart Scholarship Program. Kat I think there are 95 grantees. Isuda ti makaala ti 25,000. And that's a new scholarship program nga new program nga naramid ti Congress. So, and the second group nga dati tata are of course our government internship program. Isu dati napili nga for the GIP program. I think they're here for a total of 66 days na nga trabaho. So in total 26,400 ti maala ti may nga GIP for that 3-month period nga naala da dati GIP program.
Dapat sa nga 47 minutos, kasangwanan ti oras nga alas 7. Ito na ni Ginalyn Lito Makayan. Good evening, Idol. Great command ti happy birthday ni ipag ko Ginalyn Makayan Natividad. Happy birthday pag amin nagdungdungog ti programa yo adi si TV Idol. Sir, request ko man ti kanta nga nariga ti manglipat. Thank you, Idol. From Ginalyn Lito Makayan. Dito'y Barangay Mindoro. Sir, wala, kumusta kaya amin di tanay? Barangay Mindoro, Bangar, La Union. Pangrunan kini pagayam Ginalyn Lito Makayan. Kita ang tantunod na daita nga kanta tabarbareng ni Sot may patugtog ta. Kita blawan tayo roda pagayam Rogelio de la Cruz and family, Titinan, Santa Maria, Ilocosora, Arnold Dueling and family, Tidasay, Narbacan, Ilocosora, Espiritu Salvador and family, Ticabarwan, Santa Maria, Ilocosora, Tene Florencio Soleba and family, Tapato, San Esteban, Ilocosora. Kablawan tayo mo ni Glenn Biras and family, Tibang Bangar Burgos, Ilocosora, ni Alcian Chita and family, Ibang Layan, Narbacan, Ilocosora, Anthony Dueling and family, Tabor, Narbacan, Ilocosora, Inisani Calderon Montero and family, Kinarayan, Narbacan, Ilocosora. Kablawan tayo mo ni Daniel Abalos, Orlando Abalos, Rinaldo Villaros, Lorenzo Sibain, Pilangkwa San Emilio, Ilocosora. Tigastamutin kin Kirby Villaros, ti Barangay Matubwe, San Emilio, Ilocosora. Astamutin the Mr. and Mrs. Edwin Leonor Quaresma Alcantara and family, Tinalasin, Santiago, Ilocosora. Kablawan tayo mo na pagayam, Glory Bayang Ibiat, Santa Maria, Ilocosora. Ni Mansel Sibiliano, Takadina, Tinambruangan, Kabugaw, Ilocosora. Astamutin kin Renato Ting Orden, Brenda Tabora, Sherlyn Rivera Ortiga, Baknutan, La Union. Kablawan tayo mo na pagayam, Rita Puro, ti Kabugaw, Ilocosora. Wendy Lorita, ti Magsingal, Ilocosora. Edgar Marquez, ti Bukay, Abra, Abdi Kitasol, Joshua Kitasol, ti Kawayan, Ilocosora. Hasta kay Lorde Posilero, Marlita Gamata, ti Barangay, Lintek, Banayuyo, Ilocosora. Ni Robert Badilla, Randy Badilla, ti Barangay, ni Gaspi, Galimuyod, Ilocosora. Hasta mo ito kay Nestor Sumawe, Jose Galindo, Edwin Tolentino, ti Dinaratan, Salcido, Ilocosora. Nelbe Solaño, Joy Olaño, San Pedro, Candon City. Hasta mo tayong Fridalin, Ortega, Tinagtutuan, Gataran, Cagayan. Kay ni Marlon Nagbayani, Rodrigo, Ticulaw, Claveria, Cagayan. Kita tingaro tidani yung basa, nagkapok in Babig, Vince Tolentino, ti Barangay Toke, Villavisosa, Abra. Ti Dani una na Paulwan, Dua Agasat. Ti Ayat kas kadawyan, Dua Abanag tingka mapasaran, Balaygi vino panakapaay. Depende ti panubo asumangbay. Nung naragsak tingka marikrik na, masapol at aganayunum daita.
respeto ken pagpakumbaba ti maadda ti agbaitan yu adwa. Nuliday mo tingka mapasaran saan nga iso te kamaudyanan agdan tumutla ti aldaw adumteng tayat tanatarnaw isuday ta tinangrikepen na puso luktam no dagsampaga leryo padasim baka iso tay kagasat mo akainungo ken kapungan mo suday ta ti Dani Paulwan dua agasan nagapo kin Bobby Des Tolentino ti barangay to kay Villavisosa Abra. Kita timot nga rod ti Maysa sunata amay pakuyog ti Daniw na. Pasublienta ni Aya, pasublienta ni Ragragsa, di mo man itulong nga agsinat dalan ka, bay amon napalabas, bay amon kakinaranggas, ta isut lapet ta ayan, nabayagin a tiyempo, numarik ng lakuman, panagtuon daytoy na, anyan nga iliko ken ka, aldaw rabi jag makaid na. Bay amon napalabas, bay amon kakinaranggas, ta isut lapet ta ayan, itinabayagin a tiyempo, numarik ng lakuman, panagtuon daytoy rikna, anyan nga iliko ken ka, aldaw rabi jag makaid na, bay amon napalabas, bay amon takinaranggas, ka isut lapet ta
Iti panang irogi kadagitoy nga produkto ket gapo iti tagtaga inop nga nakita dagiti nang aramat nga saan nga amo nga bababae kas kadala lalaki ket pinaramid ko dagitoy gapo ta kahit ko nga makita dagiti nang usar ket isumet ti tao gayam ti mangusar so ti nakairogyana dagiti nga kwa nga panakaaramid na. Dagito inspirasyon dagito tapno ado ti mang amo tapno umayda ta isupay ang kwa pang sapulan. Dati kahit nga saon dagito ta no mausar ka dagiti pagpaboya ket makita met ti pagsayaatan na ken ibongan na. No dagito ket tapno saan nga mapukaw no adda dagiti mayat nga mangsoro umay dalata ket may soro kadakwada sa kaminto agsasarita no kasano ti kastada nga agaramid dapay dagiti daduma nga produkto kas kumaka dagiti kasay kas kada sulibaw tamar aramat ngamin dagito iti entertainment uno pagpiesta uno na duma-duma nga pagpabuya ang kwakas kasigudan dagiti IP ano dagiti disenyo ado no dagiti makikita dito dragon kaskada binlit mabalin mo dagito belt bags dagito backpacks kaskada dumapay nga makunang pasit dagiti laga oray anya nga disenyo kabailan dagito nga pataudin. Ay katuan apo no dagiti makakita ay siwawaya kayo latang awison ti numuti biyang ta danonin dagito no ada kasapulan. Seven healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke like bike, jog, jump, rope. I'm so kumain ng sapat, dapat balance diet. Pinggang Pinoy malami, there you have it. Isa sa 7 healthy habits, sundin. Do it na yan, kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas ang bawat Pilipino sa mundo. Sa ulado ang pitong ito, sa healthy habits go na go. Move more, eat right. Be clean, live sustainably. Get vaccinated. Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. Care for yourself, care for others. Practice safe sex. Do no harm, put safety first. Do it na yan, sa healthy Pilipinas. Dapayo 4 minutos kasangwanan ti oras nga alas 7. Ikablawan tayo mo at ngayome manariman mo ng buibuya ti live Facebook ti DCTP Radio Tiradpas. Kingasta mo tingin Legion Alcantara manariman mo ng buibuya ti live Facebook ti DCTP Radio Tiradpas. Mabaon ti programa sa miwingayog tindandani tilwanja. Basta kay Tatan Legion Alcantara, itanay Makati City. Nagbiyay di Rabi, nang rugiti nagururay na kiman tilugan, alauna ti aldaw sa lalakalugan, di oras di alas 12:05. Di terminal ti Partas, ado papagayam, dagiti pasaheros, agasem, narkusan ti karsada ti tattaw nga gururay ti lugar nga agpa Manila ken na dumaduma a probinsya. Kumusta ni siyaon? Legend. Ikablawan tayo nga rood na pagayam Dioniso da kanay ni Clarita Ragos de Barangay
Kigastamo ti Renato Mirna Pascua Ortiga Baknutan Lonyon. Kablawan tayo mo ti Barangay Alfredo Kawis, Barangay Kagawad, Gigi Coeco, Jopre Cadorna, Nindapalo ni John Byron, Kenberilio Ambabag, ni Barangay Banukal, ni Tlidda Yokosor. Kastamo tirkin sila mi Romero, ni Salvador Romero, Pililina Romero, ti San Miguel, Burgos, Pangasinan. Kablawan tayo mo ni Glory Gayaw, Emily Tumopiat, Anabel Tumayo, Marilyn Antolin, Herminia Ramos, ti Barangay Kalitong, Burgos, Ilocosora. Kablawan tayo mo ti Asinyan, Rondalia Grove, Kaskarapagay, Alejandro Colas Banwa, Carreño Dimas, Willie Martin, Vergara Ginatang, Enrique, Baktayan, ti Barangay Kalumsing, San Emilio, Ilocosara. Kastamo tingin Barangay Captain Idincio Banwa, Barangay Kagawad, Arcadio Gamilio, ex-Captain Roberto Balvin de San Sibsibo, San Emilio, Ilocosara. Kastamo tingin Greg Lawagan, Manuel Kidaog, Ana Kidaog, ti Barangay Babayuan, Santa Cruz, Ilocosara. Kablawan tayo mo ni Ben Saludo, Abit Saludo, ni Nixon Dakwasi, Domingo Manzano, ni Barangay Amaraw, Santa Cruz, Ilocosara. Astautin ni Roelio Ortiz, Ronaldin Ortiz, Jonalin Ortiz, Gardenia Ortiz, Durocho Ortiz, kay Ronami Ortiz, Tilagsabaran, Sora, Balawan, La Union. Kablawan tayo mo ni Maricar Murao Garcia, Carmelita Murao, Nelson Murao, ni Bobby Murao, Astamo Tinti Villanueva family, Contawi family, Musila family, ni Barangay Paratong 3, Bangar, La Union. Astamo kablawan tayo pa na Pagayam, Roslyn Yaga, Lizzie Ramos, ni Sita Gadia Valdez, ni Arias, ni Yolanda Rosario, ni Barangay Patpata, Sikin, Candon City. Kastamutan Karapagayam, Adila Rivera, Tigrin Valley, Baguio City, Julie Navarro, ni George Ramirez, Katbangin San Fernando, La Union. Astautin Juan Ramirez Ortega, Astautin Jen Garcia Ortega, di Maloa Baya, ti Candon Palawan, Candon City, ni Magda Ileo, Tapato, San Esteban, Ilocosara. Nagkapura ito Kablao, yung Carlito, Estranero, ti Sabangan, Santiago, Ilocosara. Malagip ko manin Randy sa Flor de Tanay, sa Lapasap, Kabugaw, Ilocosara. Yun ay unay ko at tumawag ka kanya. Sa bagay ang mumat tinambar ko. Tapno tigasta at dati na pati kapag saritanta may papan nagitigapuanam kini Julie Navarro ay ni Joan Ramirez Ortega. Kablawan tayo mo ni Ediboy Labindino, Emily Labindino, Merce Labindino, Angel Labindino, Rogelio Ligaspi, si Barangay Gilong Dalawa, Alilom, Ilocosara. Hasta mo ito yung kinagusto Ligaspi, Juanito Alcantara,
ti Barangay Talyawin, Tagudin ni Lucosora. Kablawan tayo mo na pagayam Rick Rivera, ni Michael Katabay, Doming Carolino, Bonifacio Pilong Divina Jr., ni Ray Baingin Edwin Sullivan, Tiron Philip Marketing Corporation, Alaminos City, Pangasinan. Pastamutan Krapagayam, Armando Muñoz, Roger Sibayan, Domingo Lopez, Rodolfo Pabro, Dante Sibayan, Rodel Coloma, Rodrigo Macanas, Herminio Miren, Ken Fernando Pabro, de Barangay Losong Norte, Bangar, La Union. Mablawan tayo mo ni Delia Kidangin, Deo Kidangin, Ricarda Calagues, Roselyn Calagues, ni Ronaldin Dungpain, Kenrialin Benito, de Barangay Sariwan, Salcido, Ilocosora. Hasta mo tin kin Macario Abaya, Jose Abaya, Warlito Abaya, Jomar Abaya, Larissa Abaya, Cyril Abaya, Kinimi Abaya, Tisecho Pantar Villahermosa, Santa Cruz, Ilocosora. Maglawan tayo pa na Mr. and Mrs. Marcia Armila Olbinado in family, Mr. and Mrs. Eli Gloria Olbinado in family, Mr. and Miss Rogelio Nora Castro in family, ni Johnny Olbinado, Guillermo Olbinado, Catalino Olbinado, Fred Olbinado, Roger Olbinado, Ede Olbinado, Pedro Orpiano, Rodi Biay, Lodi Castro, Lobina Castro, ken amin na family Olbinado, Orpiano Ordinado, te Barangay Patpata, Balawan, La Union. Basta mo tun karapagayam, Jan Oscar Orpilla, Janice Orpilla, Dante Orpilla, Crisanto Gabayan in family, Danaya Gabayan, te Barangay Salvador Sikin, Pandon City. Kita tuy pa nga ron te pamalagip Manipod Master Control. Ako po si Jane Vallejo and I'm graduate of Don Mariano Marcos Memorial State University, and first and foremost gusto ko pong magpasalamat kay Ma'am Congressman Deputy Christine Singson kasi kung wala po siya, hindi po magiging possible na mukha po namin yung mga allowance namin na parang ganito. We're so privileged po na matanggap namin yung mga ganito. Kasi yung ibang students po, hindi po sila nakakuha ng ganitong kalaki na every semester nakakuha. Yung iba po kasi 5,000 one time lang po yung ano nila, financial assistance. Tapos kami po, every semester we're so lucky po. Tanga bigat isumuti pangalam anti dagiti scholars. So yearly, year in, year out, malala da dati allowance nga gaputi CHED because they were granted a scholarship. So congratulations to these 66 students nga amok nga to get a CHED scholarship ko. They're like one of the top students dito yung district tayo for them to get the Tulong Dunong, to be part of Tulong Dunong program of CHED. So congratulations man kada kayo. Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Wow! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. Ti tsunami ket saan anormal a panagdakkel ti daluyon iti kabay bayan. Gapo iti napigsa agen ginet iti ansad iti baybay. Dagiti daluyon
ket mabalin ang natupay ng 25 ang ito. Amuan no adda dagiti piggad na senyales ti dalluyon iti kabaybayan. Amuan ti lugar a pagbakwitan ken ti kadarasan ken katalgedan adalan a pakadanunan daytoy. Makipaset kadagiti panagsanay ken panagsagana dagiti komunidad para iti idadateng ti layos. Agmula ti bakawan ken dagiti rumbeng nga kayo nga mangtengel ti daga nga mangriggaay iti igid ti baybay. Isagana ti gobag ang nakargaan kadagiti kasapulan ti sanga pamilya. Marikna Diyan sa 10 minutos, alpasan ti oras, alas 7. Good evening, tatang watching from Makati City. Nagkapuray takin Yumi. Kunamot ni Legend Alcantara. Good evening, tatang Kablawan man, latta ni Siaon. Nga nakaturog pa'y kano. Ayun lang. Napuyat dahi ta, so nakaturog pa'y lang. Pinapalalo ang bandog naman na nagbiyahe di Rabi. Hello siyon. Kita tuyin na kiti Brandy na motorsiklo, Honda, Yamaha, Ken, Suzuki. Kaso installment, anya pa ituray nyo gagayam. Kung may kayo nag-apply, tulungan kayo ang makairwarte motorsiklo yung ti Royce Club Don Philip Marketing Corporation. Manipod Kandong Branch, Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocosora, Ken Abra. At dati agur uray 1,000 pesos. Kadad dati makuyog na customer ang makairwarte motor na. No dati sa Studio, tumawag ti daytoy ang cellphone number 0927-695209. Pino kumontak ti Via Messenger dito Alcantara. Mabalin mo ito, bumisita kayo. Karagiti na dakama sa branch office ti Don Philip Marketing Corporation kung saan nyo liplipatan ng bagatinagan dito Alcantara, sales manager. Dinoy bagayo ng agyo ti radyo ti radpas. Karagiti madanunan nyo kakapintas kinaisim mababalasang to opisina ti Don Philip Marketing Corporation. Tapnoy sige na maalay mutlang di 1,000 pesos no makairwar ti customer di motorsiklo na. Free helmet, lifetime free service, 3 years LTO registration, kit requirements, to valid ID, ken may salang komikar. Don Philip Marketing Tagur Uray, kada kayo. Gagitimot nakabaylon ti motorsiklo na yung kaya larin na kita original ORCR, ti motoryo ti opisina, ti Don Philip Marketing Corporation, Kandong Branch, Kandong City. Kastamot kalagitsaan pa ay nakaala, iti plaka ti motorsiklo na manipod tawon 2017, agpababa 2014, yung kaya larin uniklem sa dyan opisina, ti LTO District, Kandong City. Itugot yung lang na kitay. Xerox copy to original ORCR, ti motorsiklo yung agraman valid ID. Kitablawan tayo ron ni Edna Tolentino. Manariman mo at nagbuibuya, ti live Facebook ti programa, sa aming ayo kinandani, tilukanja. Kingastamo tin Barangay Kagawan, Mario Barit, Barangay Treasurer Angelina Abanto, Barangay Secretary Richo Guerrero, kini Barangay Captain
Ricardo Bilog ti Barangay, Nagripkan, Santa Lucia, Ilocos Norte. Pastaw tinamor sa Libo, Lorenzo Lawagi, Julieta Lawagi, Ronnie Alcantara, ti Barangay Barakbak, Galimuyod, Ilocos Norte. Kablawan tayo mo ni Jubilito Bustamante, ti Barangay Patpata, Balawan, La Union, Rinico Bustamante, Prudencio Bustamante. Astaw ti Ariel Lopre, Mariel Lopre, Yolanda Lopre, Roel Lopre, Manilin Ison, Lyrical Ison, Lea Ison, Daniel Orbos, ti Barangay Atuday, Bolinaw, Pangasinan. Kablawan tayo mo na Mr. and Mrs. Arnel Quaresma and family, Mr. and Miss Maribel Serrano and family, Mr. and Mrs. Gerald Quaresma and family, Mr. and Miss Alan Limon and family, kini Mr. and Mrs. Alexander Limon Sr. and family, kin Kastaw kin Jojo Toledo and family, kin Punong Barangay, Nireño Calip and family, kinaamin na barangay officer ti Ulo Norte, Santiago, Ilocos Norte. Kablaw da ito nagapo kin barangay Kagawan, Wawi Limon ti Ulo Norte, Santiago, Ilocos Norte. Kablawan tayo mo ti Badwa family, kin Garcia family, ti Lumaba kinabapaya Villavisosa Abra. Kablaw da ito Manipod, ti Gumintong family ti barangay, Namatikan, Santa Lucia, Ilocos Norte. Pastaw kin Albert Cacho Almasan, ni Pilar Abra, ni Raymond Caduso Tambulugan, Narbacan, Ilocos Norte. Ablawan tayo mo ni Apple, Bagislan ng Daya, nabili na Dakumos Magda, Jardi Abilan, ti Barangay Bitong Galimuyod, Ilocos Norte. Ken ni Eric Paulo, ti Pawa, Bigan City, ken Lester ti Laplapog, Villavisosa, Abra. Kita tingaro ti Dani wana Paulwan, naladawon ti amin kadata. Nanagapog Inginalin Tabladillo, ti Kabarwan, Pinili, Ilocos Norte. Agkakapintas, agkakasamit, kinrinibo man, abalikas, aggapo rito bibig mo, ngayon kakanya kiyarasas. Adayokin na rigatan, amalukoy mo pa'y tuyriknak. Gapo iti panas kinapay, tiranggas na lakamak. Nadagsin man ti barukong ko, kit agarobos dagiti lulwak. Si kikiri na sarangtek, dagiti naulpit ka nagpasarak. No payadamot kapadasan, alagit. Diro nagdanggayan ta, awanin panagbabawik, kanaladawon ti amin kadata. Itinak panangyadang, kadagiti sakak ngumadayo. Kabulon muten pananglipat, kadagiti apgus pa'y talinakam ko. Kisaan mo napadaanan, binukunain ngagsubliak pa'y. Imulam dita panunot mo, saanen adumting dayta gundaway. Dagiti pagteng naglabasan ta,
na makagapot inta panagsinan. Amo kanay kudeng ti amin, kit nagtudda kanyak titigsa. Inisim ti langit, kilunukaisan na ti raya. Anang darisay kin mangiburay, iti baro anamnama. Suray to ati daniw na paulwan, naladawon ti amin karata. Managapog injinalin tabladilyo, ti kabarwan pinili Ilocos Norte. Kita timot nga rod ti may sa sunata, amay pakuyog ti daniw na. Dingtang ka dito'y biyag ko, adyak na pupuutan. Nangayen di aglawlaw ko, nagmaris rosas ti amin ko. Nendiyak na panunod banagen na, asyak ti marigatan nagpilit maysa. Ta dito'y pusok na patek, kaya dua nga masapon ang may salat matagay kuwa. May sa ti pilyen, may sa ti pukawen, may sa ti rebeng na naging kaayaten. Di mo agam den, ako duwaen, day tarik nam, tas ti kantot marigatan, iti ka maudyanan. Dingtang ka dito'y biyag ko, adyak na pupuutan. Nangayen di aglawlaw ko, nagmaris rosas ti amin ko. Nendiyak na panunod banagen na, asyak ti marigatan nagpilit maysa. Ta dito'y pusok na patek, kaya dua nga masapon ang may salat matagay kuwa. May sa ti pilyen, may sa ti pukawen, may sa ti rebeng na naging kaayaten. Di mo agam den, ako duwaen, day tarik nam, tas si kantot marigatan, di ka maudyanan. May sa ti pilyen, may sa ti pukawen, may sa ti rebeng na naging kaayaten. Di mo agam den, ako duwaen, day tarik nam, tas si kantot marigatan, di ka maudyanan.
Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising. Agla ko tinalaka ken di kalidad a piyesa dagiti lugan kas kumay Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, Puso ken Jeep. Agla ko na pa iti amin na klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength. Tapay ti pilid a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China Tires. Agraman ti interiors da. Adapay ti mulye ken radiator. Gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts. Adda pa iti aparador, stunted, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs. Adda pa iti piyesa ti Yanmar ken Kubota ken appliances. Masarakan ti main store iti Waigdaya, Quezon City 077-254-0115. Iti Barangay San Jose 077-254-0067. Iti San Juan 077-254-0085. Ken iti Santa Cruz 077-302-0705. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising. Kukuha kanimat matunan Da Nelson ken Lerma Chowa ken dagitian nakda. Dan 27 minutos kalpasan ti oras nga alas 7. Ikablawan tayo na pagayam Fatima Valdez, Edwin Valdez, Merly Valdez, Roel Kamat, Ricardo Sabado Corroy, Santol La Union. Hasta mutin nga na pagayam Albert Rapada, Opre Gregepo, Mr. and Mrs. William Organaban and family, ti Barangay Patpata, Sikin, Quezon City. Kablawan tayo mo ni Warlita Pascua Cortez, si Kalangkwasan, Salcido, Ilocosoro. Ni John Rogodo, ti Bugpuga, Santa Cruz, Ilocosoro. Ni Marisa Rubia, ti Calitong, Burgos, Ilocosoro. Hasta kin Arnel Garcia, Jover Garcia, Aira Garcia, ti Sabuanan, Santa Lucia, Ilocosoro. Kablawan tayo mo ti Wilson Calindas, Lima Pilipinas, Liga, Gallardo, Crisanta, Villacarta, Mili Gambon, Mr. and Mrs. Nanding Pili, Galutin family, ti Bagani, Gabor, Quezon City. Kablawan tayo mo ni Marlene Petarque and family, Lila Alcantara and family, Los Alcantara and family, Ismael Gabo and family, Mr. and Miss Robin Norma, Valdez and family, Barangay, Waigdaya, Quezon City. Hasta mutin karapagayam, Lito Turalba and family, Leo Turalba and family, Barangay, Kalumbaya, Galimuyo, Dilosora. Kendivina Rosendo and family, ti Barangay Kalimugtong, Galimuyo, Ilocosara. Kablawan tayo mo si Perlita Mika Ironelia, Edita Manzano, ti Kalawaki, Salcido, Ilocosora. Hasta Tinana Kasim, ti Butobot, Balawan, La Union. Isali Baging, ti Talimpugo, Balawan, La Union. Marta Sabado, Cassandra Antonio Cruz, ti Ginaburan, Balawan, La Union. Hasta Lorna Bumaksa, ti Poblacion Villaviso sa Abra, Carmila Bilandres sa Piligan Abra, Aneli Asuncion, ti Banggad Abra, Lorena Divina sa Balasiwan, Santa Maria, Ilocosor, Ken Miriam Braceros, ti Pakang Santa Maria, Ilocosor. Kablawan tayo mo ni Darwin Pantalion, Alexander Pantalion, Gato Trias, ti Kapang
Pilar Abra, Astam kay Madeline Monses, Tetamak Villa Visosa Abra. Pablawan tayo mo ni Melchor Doña, Paulino Doña, Irwin Doña, Joseph Moreta, ni Barangay Botar, Santa Maria, Ilocosor. Pablawan tayo pa ni Sierra Tubia, Charlotte Aglusolos, Oliver Kodjama, Team Family, Team Makawayan, Burgos, Ilocosor. Astamutin kan Mr. and Mrs. Frederick Marcel Combas and Family, Pede Mar Combas, Fresel Beleno Combas, Candida Combas, ni Barangay Gayaman Loba Abra. Pablawan tayo mo ni Ebi Nicanora, Eduardo Nicanora, ni Pater Agno Pangasinan, kay ni Lailani Rivera, ni Barangay Barlo Millsite, Mabini Pangasinan. Kunamot ni Edna Tolentino, watching and listening to program Sir. Pablawan tayo mo da Mr. and Mrs. Danilo Lucy Galleso and family, Mr. and Miss Dennis Wilma Alcaide and family, Mr. and Mrs. Raymond Doliente and family, Dominato Alcantara Jr. and family, Niliñego and family, Chopilo Balvin and family, Dito Balvin, Virilio Balvin and family, Dennis Aguilar Benedicto Kodjamat Jr. and family, Ruben Kodjamat and family, Nalangigan City in Candon City. Hasta mo tingin so sa Galutan, kay Bagani Campo, Candon City, Nininaw si Katerman, Candon City. Hasta kin Eric Saldoa, Ikamaraw, Narbacan, Ilocosor. Hasta kin Victor Abaya, Ikamangan, Santa Cruz, Ilocosor. Ni Dayan Cortaro, Ticaluan, Candon City, ni Rhea Apalya, ni Lobong, Santa Lucia, Ilocosor. Hasta mo tingala Mr. and Mrs. Bini Violeta Alcantara and family, ti Hansad San Esteban, Ilocosor. Gina Linmena, Ticapcaburaw, Burgos, Ilocosor. Kita tuy pengaruh ti pamalagip manipod master control. Welcome to this historic and momentous hosting of the National Hip-Hop Program for the 2024 National Teachers Month celebration in our beloved Candon City. Indeed, hosting this event is an honor for our teachers, and this is the best opportunity for Candon City to express our thanks to our heroes, our teachers, who are in charge of molding our children. At Congress have taken this mission to heart. And under the 19th Congress, we have enacted RA 11997, otherwise known as the Kabalikat sa Pagtuturo Act. This act grants all public school teachers a teaching allowance in the amount of 5,000 per teacher for school year 2024 to 2025 and 10,000 per teacher for school year 2025 to 2026 and thereafter.
Sama-sama Kapit-bisig at tulong-tulong ang mga Pilipino. para makamit ang iisang hangarin. Pilipinas na ligtas at malakas. Humanda ng makilahok sa mas pinatibay na kampanya kontra COVID-19. Sa booster, edukasyon ng susunod na henerasyon, Pinas Lakas. Trabaho't hanap buhay, Pinas Lakas. Kalusugan, Pinas Lakas. Lahat ng komunidad mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, lalong Pinas Lakas pa. Huwag nang magpahuli, sama-sama tayong babangon muli. Magpa-booster na para sa Pilipinas na ligtas at malakas. Sabay-sabay sa booster, Pinas Lakas. Today ako sa payout ng dating programa nga Tulong Eskwela Program na nagdaputi programa ni DSWD na ayuda para sa kapos sa kita. Isugamit nato yung programa na nag-request ni President Bongbong Marcos at aming na pamilya na mawawang ng financial assistance. So, napalunod, ipapresa ako with the leadership of House Speaker Martin Romualdez na pinigila ng program ng AKAP. So, nato yung AKAP ako ay sa kabarbaro ng programa ng DSWD and dito yung ako at dito yung sa bali na mabalik na makaawa ng financial assistance. Adyan 38 minutos, kalpasan ti oras nga alas 7. Kitkablawan tayo rin na pagayam ang Ilisabon Selection and Family ti Kabarwan San Emilio, Locosor. Astamot kin Maribal ni ti Patak Burgos, Ilocosor ni Dennis Madriaga, ti Bango Dabra, Augusto Mico Alurina, ti Suyo, Locosor, kin Angel Arsena Tabor, Narbacan ni Locosor. Kablawan tayo mo na Mr. and Mrs. Jeffrey Lisa Gambito and family, Darling Galon and family, ti Barangay Waigdaya, Andon City. Astamot ka na Mr. and Mrs. Di Armayla Garnasi, Gawat and family, ti Katirman, Andon City. Kablawan tayo mo ni Angke Malano, ni Bangar La Union, ni Lilia Dagnot Kasilagan, Banayuyo Locosora, Kinisali Kodjamat, ni Santa Cruz si Locosora. Kablawan tayo mo ni Lene Ramirez, ni Madarang Salcido Locosora, ni Rila Marca ti Marin Salcido Locosora, ni Marcial Bravo, ti San Tiburcio Salcido Locosora. Astamutin Kadapagayam, Miri Gabora, Ira Crisanto, Erickson Keynes, Manuela Keynes, ti Barangay San Nicolas, Andon City. Kablawan tayo mo na pagayam, Lia Gawat, Bisil Gawat, Lawrence Gawat, ti Barangay, Katirman, Andon City. Astawat Temporante Gramahi, ti Santo Tomas, Andon City, ni Mr. and Mrs. Abraham Abalos and family, Mr. and Mrs. Rodrigo Mariano and family, Mr. and Mrs. Reño Antolin and family, Mr. Glorio Abalos and family, Mrs. Na Escobar and family,
kini Mr. and Mrs. Abram Abalos Jr. and family ti Barangay Sabangan, Pinggan, Burgos, Ilocos Sur. Kablawan tayo mo di Ben de la Cruz, Belinda de la Cruz, Vision de la Cruz, Benito Ruiz, ti Barangay Pinipin, Santa Cruz, Ilocos Sur. Hasta kay Rey ni Bernal, Cesar Bernal ni Chris Bernal, ti Barangay Lasod, Santa Cruz, Ilocos Sur. Kini Brenda Lopez Ariula, ti Barangay Barakbak, Tagudin, Ilocos Sur. Pablawan tayo mo ni Pagayam, Jose Valdez, Ligaya Balvin, Claudine Barruga, Daniel Rosario, Miriam Corbeto, John Balucanag, Sansan Sumakyap, and amin nakakadwar si Claudine Nistora, ti Barangay Bidbiday, Galimuyod, Ilocos Sur. Pablawan tayo pa ni Teresa Gaboy, ni Dan Albertangad, sila Ilgamo, siyang Reclusado, ni Barangay Rubio, Galimuyod, Ilocos Sur. Hasta mo itong retired Master Sergeant Arthur Passion, Cora Passion, Cathy Passion, ni Cesarine kay Barangay Captain, Mr. and Mrs. Robin Mamaklay si San Roque, Santiago, Ilocos Sur. Ablawan tayo pa ni Cesar Gakutan, Julita Gakutan, and Gakutan family sa San Nicolas, Candon City. Hasta pablawan tayo pa ni Beth Alcantara Domino, Lisa Cortez, Flor de Lisa Reyes, Beatriz Bas Ilan, Milo de la Piawing, Clarita Domingo, Tesecho Balansay, Kabugaw, Suyo, Ilocos Sur. Hasta mo ito Karapagayam, Joper Bilaso, Jopre Dangkikan, di Barangay Babayuan, Santa Cruz, Ilocos Sur. Hasta kin Edwin Asuren, Biskira, ti Banged Abra, ni Tesmina, ti Kaburaw, Burgos, Ilocos Sur. Pablawan tayo mo at ni Pagayam, Jobiling Gawat Salon, Angelina Bugasto, ti Darapidap, Candon City. Hasta kin Willie Romero, Tinaglawan, Santo Domingo, Ilocos Sur. Mr. and Mrs. Berenio Predelina Domingo and family, Mr. and Miss Benamin Brenda Rantin family, Mr. and Mrs. Elio Marpes Domingo and family, Tinalbo Santa Maria, Ilocos Sur. Kita tingurunin ti Maudi Asunata, amay ruknoy kada kay amin na pada-pada. No pasuglen di oras, dagiti ayan-ayan, nagrasa ket tingatan ni ayat nagpapasan ka, nasamit unay alagipe, dagiti karing-karing, saksitat narway abit bitwen ng mais, takasla di marsa, takasla di maumag, takasla di dunteng niliday kanya.
pasublen di oras dagiti ayan nagragsak ket dingatan ni ayat ang nagpapasanta nasamit unay alagipen dagiti karing-karing saksitat narway abit bitwen ng maris tuy lubong anya ket dinyayat takasla di marsa takasla di maumag takasla di dumpeng niliday kanya nupasublen di oras dagiti ayan-ayan nagragsak ket ingatan ni ayat ang nagpapasanta nasamit unay alagipen dagiti karing-karing saksitat narway abit bitwen ng maris At dapat sa nga pulkit dua, ang minutos kasangwanan, ti oras kintay panagpakada. Kitablawan tayo karoon na pagayam, Babi Kuruspi, Lari Baba, ti Pidpid Santa Cruz, El Cosaura. Hasta mo kay Mark Anthony Galachoito, ti Villarica, Candon City, ti Dexter Gallita, Duga, ti Pauc Norte, Santa Lucia, El Cosaura. Hasta Bernardita, Libaton, ti Bognay, Candon City, ti Janice Miragonton, La Chica, ti Pantar Villahermosa, Santa Cruz, El Cosaura. Hasta San Cesar Vallejo and family, ti Vincent Ñigo Senior and family, Ryan Vallejo and family, Talangigan Sikin, Candon City. Kablawan tayo mo ti Henry Navarrete, Neria Navarrete, Jonathan Navarrete, Ginali Navarrete, Ladio Amores, Gerardo Canton, Maria Canton, Lorenzo Canton, Landino Abungan, Marisa Abungan, ti Barangay Culayo, Bani, Pangasinan. Hasta mo tin grapagayam, April Abilio, Mirijo Abilio, Rodrigo Abilio, Milanyo Rubangel, si Rubang, ti Barangay Amgit, Candon City. Hasta kay Rolly Gabaldon, Laperte, Binaminandaya, ti Barangay Baringkukurong, Soyo, Lukosora. Ken Richard Chan, Torsadan, Soyo, Lukosora. Kablawan tayo mo Barangay Captain Pedro Oban, Barangay Kagawad, Alfredo Baclayen, and Doris Ramirez, ti Barangay Mabilig, Sigay, Ilocosor. Hasta kay Melanie Cabanban Marcial, Delvin Ganadin, ti Barangay Tangki, San Fernando City. Kablawan tayo mo ni Barangay Captain Joselito Magpali, Ricardo Sibayan, Frankie Ramilol, Chopilo Bagoyo, Narciso Abasa, Nestor Mael, Kenjani Pikwa, ti Bangar Response, Radio Group Bangar La Union. Kinatuyin nagiti branded ang motorsiklo, Honda, Yamaha, Ken, Suzuki. Cash or installment, anya pa ito ray nyo gagayam. Umay kayo nag-apply, tulungan kayo ang makairwarte motorsiklo yun,
ti Royce Group Don Philip Marketing Corporation. Manipod Kandong Branch, Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocos, Ken Abra. At dati agur oray agun ko na 1,000 pesos. Kadad dati makuyog na customer makairwarte motor na. No at dati sa studio, tumawag ti dahito yung cellphone number 0927-6952-099. Wino kumontak ti Bia Messenger Lito Alcantara. Mabalin mo ita bumisita kayo para kiti nadakama sa branch office ti Don Philip Marketing Corporation kung saan nyo liplipatan ng baga tinagan Lito Alcantara, Sales Manager. Free helmet, lifetime full service, free LTO registration, kit requirements to valid ID, ken may salang ako mikal. Dagiti mo nakabayad ng motor si Cloda, yung kayalanin dagiti original, ORCR ti motoryo, to opisina ti Don Philip Marketing Corporation, Kandong Branch, Kandong City. Kastaw talagisaan pa nakaala, iti plaka ti motor si Cloda, manipod taon 2017, agpababa 2014, yung kayalan mo ni claim sa opisina, LTO District, Kandong City. Itugot lang lagi tayo original ORCR, yung motor sa Cloyo, agraman valid ID. Alawin papagayam nila, agsipo tiraybos manin, kiworas tayo tirayto ya programa, sa aming ayo, kendandani tilukanja, kitinton manin malum na bigat, padaanan yung tumandi sa sangbay, tamadaydayaw wapagtega nyo. Alang arong papagayam nila, ibati min tinaimbag nga oras, kendra biyo amin, pada-pada. Itinagan ti Master Control, ni Dennis Abilionara, hasta mutin ni TV sa Jepen Channel 13, ni Jo Marie Abab. Kento pagayam niyo, Manong Lito Alcantara, ito'y I love you all, bye-bye.